Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Gospodine ministre, mogu vam reći samo jedno veliko bravo za objašnjenje koje ste dali. Ubeđen sam da ne postoji apsolutno nijedan razlog za brigu ni za koga u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom entitetu, kom narodu ili kojoj veri pripada. Kako ne postoji razlog za brigu za njih, ne postoji razlog za brigu ni za jednu susednu državu i države u bližem i daljem okruženju. Jer upravo smo ovim strategijama, strategijom nacionalne bezbednosti Republike Srbije i strategijom odbrane Republike Srbije kompletnom našem okruženju, regionu, svima, čitavom svetu hteli da pokažemo našu miroljubivost, našu miroljubivu politiku, našu želju da se svi konflikti i otvorena pitanja rešavaju mirnim putem, ali istovremeno i našu rešenost i čvrstinu da ne dozvolimo nikome da dira u nacionalne interese Republike Srbije i nikome da dira u Republiku Srpsku kao garantu Dejtonskog sporazuma. Toliko o tome. Izuzetno mi je drago kada neko ko predlaže zakon dođe u Narodnu skupštinu i donese nam tako dobar predlog zakona, gospodine ministre sa saradnicima, gospodine generale i gospodo oficiri, tako dobar predlog zakona da mi jednostavno i nemamo o čemu da pričamo, pa onda imamo priliku da čujemo odlične lekcije iz istorije od naših dobrih poznavalaca istorije doktora Vojislava Šešelja i još boljeg poznavaoca istorije mog kolege Aleksandra Martinovića. Imamo prilike da diskutujemo i o drugim raznim temama, jer gotovo da nema nikakvih primedbi na ovaj predlog zakona o Vojsci Srbije. Dakle, dobar zakon, nema mnogo primedbi, nema amandmana, to jest ima amandmana, ali suštinski ne menjaju ništa. Nema o čemu mnogo da se diskutuje. Kada imamo manju vojsku, slabiju vojsku, onda su nam i potrebe za ljudskim resursima mnogo manje. Potreban je manji broj kadrova, manji broj oficira, podoficira, manji broj činova, brža prolaznost njihova u karijeri i tako dalje. Kada imamo veću i snažniju vojsku, potreba za većim brojem ljudi se javlja. Potrebno nam je više kvalitetnih i stručnih kadrova, veći broj oficira i podoficira, veći broj činova, da bi prolaznost bila malo sporija. Potrebna nam je među njima i stroža selekcija zbog pravilnije kadrovske politike koja je potrebna da se vodi u vojsci. Osavremenjavanje, uvođenje novog naoružanja i opreme, vojna neutralnost, oslonac na sopstvene snage koju ona zahteva, vraćanje nekada ugašenih jedinica kao što su 63. i 72. brigada, razne organizacione promene koje smo sproveli i formacijske promene, sve to podrazumeva i neke određene promene u Zakonu o vojsci. Zato je potrebno da i ove promene, to jest uvođenje ponovo, vraćanje u stvari činova kapetana prve klase u oficirske činove, to jest poručnika bojnog broda isto u oficirske činove u rečnim jedinicama, ali i u podoficirske činove vodnika prve klase. Ja se sećam kada je 2005. 2006. godine vršeno smanjenje brojnog stanja
Vojske Srbije, setite se ko je tada bio na vlasti, po meni je mnogo toga urađeno navrat na nos, to jest na glavačke. Vršeno je penzionisanje i prekvalifikacije aktivnog vojnog sastava uz pomoć donacija iz inostranstva. Mi smo oficiri tada, a ja sam bio oficir, među sobom pričali da ono što NATO nije mogao oružjem da uradi, uradio je novcem. Vršene su razne formacijske i organizacione promene u cilju smanjenja brojnog stanja, gašenja čitavih jedinica, zatvaranje kasarni, ukidanje, to je gašenje jedinica i komandi, uništavanje i prodaja naoružanja, ukidanje redovnog vojnog roka i uvođenje profesionalnog. Možda sve to nije urađeno sa zlom namerom, ali ideja onoga ko je to inicirao, ne verujem da je bila potpuno dobronamerna prema Vojsci Srbije i prema Republici Srbiji. Srećom, sada imamo drugačije političko rukovodstvo, predvođeno predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem. Srećom, sada imamo i jaču ekonomiju, jaču privredu, takođe zahvaljujući njemu i Srpskoj naprednoj stranci. Srećom, sada možemo razmatrati i promene u vojsci koje će vojsku voditi na bolje, a ne na gore. Tako da je dobro što uvodimo ponovo, vraćamo ponovo činove kapetana prve klase, to jest poručnika bojnog broda i podoficirski čin vodnika prve klase, i da u javnosti, koja ne mora biti potpuno stručna i upućena, ne bi bilo nedoumica i nejasnoće. Evo, ja ću još jednom ponoviti šta to znači. Svi znaju da postoje oficirski činovi potporučnik, poručnik, kapetan, sada i kapetan prve klase, major, potpukovnik, pukovnik i oni generalski, brigadni general, general major, general potpukovnik i general. Oficiri u rečnim jedinicama imaju slične činove, adekvatne. Imaju čin potporučnika koji je i ovamo potporučnik. Sada imaju čin poručnika korvete koji je u stvari poručnik u kopnenoj vojsci, to jest u drugom vidu, ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani. Poručnik fregate je kapetan, poručnik bojnog broda je kapetan prve klase, kapetan korvete je major, kapetan fregate je potpukovnik, kapetan bojnog broda je pukovnik, komodor je brigadni general, kontraadmiral je general major, viceadmiral je general potpukovnik, a admiral je isto što i general. Ovo je bilo čisto zbog šire javnosti koja ne mora biti toliko stručna i da baš sve zna, ali obzirom da smo mi nacija koja je veoma privržena vojsci, ja verujem da ogroman deo stanovništva zna ovo, eto, bolje i od mene. Na kraju bih želeo još jednom da pohvalim predlog zakona. Što se samog drugog amandmana tiče, mislim da je kao i onaj prvi nepotreban i da ne treba da se prihvati, jer smo uveli mogućnost da, to jest povećali starosnu granicu i uveli mogućnost da što veći broj ljudi primimo u sastav Vojske Srbije. Hvala na pažnji.